Kardom pini birtar jikta pini birta thandang phi nili sami hombari kilingpi. Aprang si birtang ton pen cepajir midam dia prang birtang kungpi arjikta. Langsung lihat along Madhu Prasadapan Suresh Kormukar Apran Karmo. Langsung ni PLP School along Anti-Corruption Youth Power of Assam Nili Barupen Kisingpon. Soceng henta konstituensi kapar lopon langkang habaralong dolong kawi penajok radatum kaceleng kisungan. Tang kungpi arjuponde da phi puthot birtang tonpen cepajir midam sena. Langlokso Government High School Pathu Aklam along APHLC Mass Joining Program asai kedengpo. Nipaisi There Arni Lakha Krepli Korkanthi Constituency Arlo Langlokso Ahavar Langlokso Gov High School Pathu Aklam along APHLC Asong Mass Joining Program dopon along Don Inkoirapho Ahem Tunatum APHLC along Chipa Ogdun. Lake ASDC pen Don Krenar Kep NPP pen Idon Lapen BJP pen Don Tro Dangso ame along Me Chipa Hem Phupon Korkanthi Constituency Amepu Gongat Kiling Lapen Kongchun Bang Babul Rongpi Ahen pen Aluhi Pachini Pon Me along Kachetong Dun Manpeng Kedo APHLC Central Committee Amepu IAS Retire JI Kathar Kongchun Bang Sarkiri Rongphar Organizing Secretary Kursing Dimung Office Secretary Dipen Rongpi, Dunmepi Purnima Inghipi, Hawar Kehat LEC Pen, Organizing Secretary Hemari Taro, Hawar Kehat Youth President Gobind Rong Tharatum Chetong Dun. Pinila Bangso Amaya Long Kachipa Ogdonatum Pen, Kaningje Ponlake, ASDC, BJP Atumaphan, Ningche The Kabe Mate, Radaphan Apong Nang Chong Thui Pena Joksi, Pini Ardi Ahok Tet Ke Klem Kedam Along, APHLC Alongsi, Jerabdun Popusi, Lamchak Chepipon. Lapen APHLC Amepu, JI Kathara Hinpen, 6 Schedule Aron Alam Than Ponsi, Radaphan 6 Schedule Alam The Kadoka Vesita, Chini Pet Nangji Lapen, Kachini Henlo Jakong Puta Alang Lia Hinpen, Than Pon. APHLC Long Live, 6 Schedule Long Live, Karbi Anglong Long Live, Hemprek Long Letik, Sang Sepu Hang Taram Ponsi, Me Ing Samjin Pen, Pajut Pon. Dong Mukak Ben Birta Pang Dakpon, Jingthong Ingti, News.News Karbi Anglong. Borlangpher Police Station Kaparlo Langsuli Ed along Inut Madhab Prasadapan Apran Armudet Pusi Birta Longdun. Pinia Dab Apora Hunmalom Borlangpher Police Station Kaparlo Langsuli Ed Arong along Inut Madhu Prasad Arta Ningkan Trokebranar Kep Abang Kuapan Suresh Kormukar Apran Armudet Pusi Borlangpher Usia Hilpen Birta Nang Pachinidu. Apithu kichitang abangar bumapan postmortem apan dikuan ban bomlu pusi birtari dunlong koira pho nilip constituency kaparlo langsumi PLP school along Anti-Corruption Youth Power of Assam nilip arupen seng pontanglo Pini anar lopor phahini apor malomsi Anti-Corruption Youth Power of Assam nilip aro langsumi PLP school along seng ponlo Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Committee President Sotro Borua Vice President Pongkoj Deka Dipu Bora Lapen General Secretary Sonsi Tisota Labangso Amayalong Nangche Tongdu Pini Amayalong Nilip Aro Aphan Keja Ponji Aphan President Binut Teron Vice President Jameson Rongphar Lapen General Secretary Emmanuel Kiling Aphan Arpu Pek Dekang Anti-Corruption Youth Power of Assam Atum Akimang lake rong rup kaching thora sayamu kelele lapen ke chopang lip hei hui kelang chari bate kitar lipji aphansi seng pon lopusi mayalong jaiteka nilipen berta pang dakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Soceng henta constituency ke parlo pon along dolong kawiajok rongara datum kacheleng kisungna Soceng Dhenta constituency ke parlopon along Hanchong Pahar Terang Arong Adolong Tovar Kavia Jok Kache Helat Kisum Kiphonang Loputa Rongara Datum Nang Pachini Dun Pinpur में के दमतांग CPIML
ASDC akaya hut towar nang selam pichot anbet loputa rongarat atupen pachini pon. Ahok lo kedam tang eleksyon ahut ke BJP aphansi pahay lo sitame thangnat akerap awe lasinon ke bangji eleksyon ahut BJP aphan ke pahay helo puta rat atupet pachini pon. Socheng Dhenta constituency MSC Katirong pipi pusitame kahumri dam awe pinlang. BJP etup kaike taning jeber poriborton sorkar puta pini arni anta BJP sorkar pen thangnat akerap awe pinlang. Towar dolong hemso school lang PHC sub center ta awe. Keso kache pontame dolong kawe ajok kachar chongsi ke parnang lo. Dolong kawe ajok hanchong pahar terang arok sumpik an loputa rongara pen pachini pon. Secretary Emmanuel Killing aphan lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Socheng Dhenta constituency MSC Kachirong pipi atumpen langkhang hanchong pahar terang arong pen joning report. News.News report News.News Karbi Anglong. Pini birta ke lapuan sikang ton pon iglo domi thak me kardong.